iri ni ijoro dusohotse muri stade Amahoro. Mu by'ukuri habaye umuvundo ukomeye ariko ukomeye, abantu benshi, imbaga nyamwinshi y'abantu rwose. Murabibona neza ko aba ni abantu bose mubona, ni imbaga nyamwinshi y'abantu. Murabona neza hano ko turi kuri stade Amahoro. Mu by'ukuri hari imivundo myinshi cyane rwose y'abantu. Abantu ni benshi cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane rwose. Stade Amahoro murabibona, iyi ni arena, hari abantu benshi cyane. Ubu ngubu dutashye ijoro, nanjye ndimo. Bakunzi ba Dama Comedy rero murabibona neza ko tuba twabahagereye. Murabibona ubu ngubu bamwe baracyari muri stade, abandi barimo baramanuka, muri kubibona. Ni ibintu byateje akavuyo rwose pe. Abantu bahababariye, abandi bahakomerekeye, abandi bari muri koma kubera kwikubita hasi. Gusa stade yagiye irapfuka, irongera irapfuka kuko iraheze. Ni ikibazo cyane gikomeye cyane. Urabibona neza nyine byari ikibazo pe. Hano nibwo bari gutaha, dore umwungu hano dutonze umurongo. Ni umurongo w'abantu rwose, abantu ni benshi cyane pe. Abamama bari gusunikwa mu kagare, babona abantu rwose babuze ahantu banyura. Imbaga nyamwinshi y'uruviro rw'abantu. Abantu baracyahari, ni benshi cyane rwose. Benshi. Mu by'ukuri ariko nanone uburyo twakishimira umuhango wo kurahira kwa nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame rwose wagenze neza. Habayemo udushya dutandukanye, ariko nyine abantu benshi nyine niko bigenda. Dore nk'ubu abantu baracyari ku mirongo, barategereje ngo barebe ko abantu bagenda kugira ngo abandi bo gukandagira. Murabibona rero ko ari ikibazo gikomeye. Hari abataha mu ntara, hari abagiye kurara muri stade rwose banarya, bari kuvuga uti nta hantu dufite dutaha, ni mu ntara twakererewe. Hari n'uwavuye rwose i Rusizi, rwose aje kureba ino ndahiro ya nyakubahwa wacu Perezida Paul Kagame. Ariko rwose urabona ko iki gihe atabona imodoka pe. Ubu ngubu bigiye kumusaba kurara. Ni stade Amahoro, ku batayizi rwose ni uko imeze inyuma. Aha ni inyuma turi. Aba ni abantu, urabona iyi ni Kigali Arena, urayibona nayo. Abantu rwose urabona neza ko barimo baraza, baragenda baza. Babaye benshi mu by'ukuri, benshi cyane, ariko benshi ngabo baracyari benshi. Ngabo bamwe bambere iyo bageze benshi. Ariko mu by'ukuri nyine
za korotire bahuye n'ihungabana bitewe n'abantu ihangane rwose. Abantu benshi nyine mu kugenda, imbaga nyamwinshi y'abantu yari yagiye, sitade yagiye yakubise uko muyibona, yari yakubise rwose, yari yakubise yuzuye. Mubibona hano ni mu ijoro. Ubu ngubu turi saa moya zuzuye, saa moya zuzuye rwose. Aba ni abantu benshi cyane mu bantu ureba. Aha ni akajaride ko kuri stade Amahoro, barabibona mbese ni abantu benshi cyane pe. Ngabo bamwe barimo barabatwara muri ambulance, muri ya ngobyi y'abantu barwaye sori imwe bifashisha kwa muganga. N'aha ngaha ni uko hari abahuye n'ihungabana, hari abakomeretse, ni ibibazo ariko nyine nta kundi. Paul sana ni ukwihangana rwose. Bakunzi ba Dama Comedy, ngira ngo murabibona cyane rwose. Hano turi mu ijoro rikomeye, abantu babuze ahantu banyura, ababyeyi bataye abana babo, abana babuze ababyeyi babo. Reka sinakubwira, ni ikibazo gikomeye, Rero ndabashimiye rero bakunzi ba Dama Comedy, mugumye gukanda subscribe. Mu by'ukuri muraba mukoze cyane kugira ngo dusapotingane, munsapotinge nanjye nzamuke. Murabona ko agacana rwose kakiri hasi. Mwihangane mu mwandire subscribe maze byibura turusheho kugendana, kandi mujye mubasha gukurikirana video zacu. Murakoze, ndabashimiye.